муяссар 33 сол дорад. дар оила онҳо 4 фарзанданд ва ӯ фарзанди калонӣ мебошад. хоҳару додаронаш оилаҳои худро барпо карданд. модараш хонашин аст. падараш ва додаронаш ҳоло дар муҳоҷирати меҳнатианд. то ҷои кораш қариб 1 километр роҳ аст. утоқи кориаш дар хонаи фарҳангӣ деҳа ҷойгир мебошад. он ҷоро махсус барои муяссар ҷудо карданд. вай онро мувофиқи эҳтиёҷоти худ танзим намудааст. дар ин ҷо муяссар ба духтарони деҳа ҳунари муҳрабофиро меомӯзонад. шогирдонаш ӯро дӯст медоранд ва бо шавқ дар дарсҳо иштирок мекунанд. талабот бисёртар мехе қошова абадакове будамба келинчако бисёртар пеш аз тоёшон заказ метиан. барои ҳамин ман мултар ҳамин хел қошо анор бо ҳамин зар ваяшон халатошону куртаҳои нав бо нав бошонба ранг ба ранг кара заказ метиан ҳама хелако месозам. масалан рӯзи чеғзанак мепӯшанд. ҳама вайку мултар милливе вай мекунанд. ҳамун ба пеш аз тоёшон кӯшиш мекунанд ки ҳар як курташонба мост каре ҳар якташ ба рангише вай каре фасонашам ҳар хелу рангошам ҳар хел каре месозананд кутошонба мултар каре. ҳар як гирифтагишунанда 6 хел 7 хел заказ метиҳанд ё тайёраш бошад омдагро меранд. тибқи омӯзиши барномаи рушди созмони милали муттаҳид 72% пурсидашудагон гуфтанд ки омода нестанд зани маъюбро ҳамчун келин ё аъзои наздики оила қабул кунанд. 41% бар он назаранд ки зани маъюб бояд танҳо бо марди маъюб оила барпо кунад. аксарият тавсия медиҳанд ки марди маъюб ҳам бо зани маъюб издивоҷ намояд. ман ай хурдем масалан як фикр буд ки ман агар шавҳар бароям ҳамехел зиндагӣ мекунам ки баъзи солимо ай ман дида оилаҳошон мустаҳкам мешад. ман вайхонба ёд метиҳам гуфтага сиётокити зиндагӣ мекардам. ман ки имсол 33 медаром. ман ҳозир нашод оиладорӣ нею ман чунки уже одат кардам танҳо зиндагӣ кардам. ман ҳозир як чизба кӯшиш мекунам ки ҳамин якум ваям ҳамин корам васеъ гардонам. ҷои корам ин хони дуюми ман шудагӣ. ҳамун дар оянда як мақсади калон дорам ки ҳамин худам ба мутобиқ шароиттор як хона шаҳар худам гирам. ҳар як инсон новобаста аз вазъи ҷисмонияш ҳақ дорад зиндагии шахсӣ ва оилавӣ дошта бошад. қонунҳо ҳуқуқи онҳоро муҳофизат мекунанд, вале мушкил дар фикрҳои кӯҳнаи ҷомеа аст. бисёр одамон то ҳол бовар надоранд ки занони маъюб метавонанд зиндагии оилавӣ дошта бошанд. ин гуна фикррониҳо қолабҳои нодурусти ҷомеаанд ки монеаи асосӣ дар интихоби шахсии онҳо мешаванд. бояд қайд кард ки маъюбон дар баробари дигар шаҳрвандон низ метавонанд ки оила барпо кунанд. яъне дар асоси моддаҳои 10-12 кодекси олии ҷумҳури тоҷикистон, дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ метавонанд озодона дар сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ҷамоатҳо ва шаҳрҳо ақди никоҳи худро ба расмият дароранд. аммо бояд зикр кард ки дар асоси моддаи 14 кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон маъюбоне ки бо сабабҳои ноқисулақлӣ ё касалмандии равонии рӯҳӣ тариқи судӣ ғайриқобили амал эътироф карда шудаанд, чунин шаҳрвандон наметавонанд ки ақди никоҳи худро ба расмият доранд. дар Конибодом имсол 324 оилаи ҷавон ташкил шуд, вале ба гуфтаи масъулони шӯъбаи сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ то ҳол ягон нафар аз шахсони дорои маъюбият бо ариза муроҷиат накардаанд. дар тӯли фаъолияти кориам дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ шоҳиди садҳо маросими ақди никоҳ будам, аммо то имрӯз ягон ҳолати сабти никоҳи шахсони маъюбиятдор ба хусус занони имконияташон маҳдудро ба хотир намеорам. мо дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳангоми дарёфти аризаи никоҳ аз ҷониби шахсони имконияташон маҳдуд ҳеҷ гоҳ монеа эҷод намекунем.
عریضه با ترتیب مقرر شده قبول شده مراسم نیکاه برگزار می‌گردد. اما تجربه سالهای آخر نشان می‌دهد که مراجعت چنین شخصان برای نیکاه خیلی کم به قید گرفته می‌شود. از سبب بد بودن وضع مالیوی اویلا میسر تا سن 21 سالگی عربچه معیوبی نداشت و مکتب رفته نمیتوانست. بنابراین معلومات میانه را در خانه گرفته است. من مکتب را در خانه تحصیل گرفتگی، تعلیم خانگی را خواندگی، معلم آمده درس میگذاشتند، لیکن نه همه فن، 4 تا 3 تا فن نامش میگذاشتیم که من میگفتم ایتاک سالیما بسیار میخوانند، مثلا صورت کشی، همخیلی سرودایم گذاری یا رسم کشی گفته باید کنم، اگر میگفتن که نمانده میشه. دیرکتر گفته که تو نام تو باید فامیلیت نویسته تانی شد میگفتن. برای همین ناپور را خواندم، تعلیم خانگی را. برای همین اتستاد ندادن. در حقیقت تعلیم خانگی را خواندگی گفته که معلومات نامه من یک وایبر نویسته پیچت وای کرده. با گفته کارشناسان بسیار زنان معیوبیت داشته عاقل و هنرمند هستند. بعضا مناسبت نادرست جامعه و فشار محیط سبب می شود که آنها خود را تنها حس کنند. بسیار آدمان در جامعه شخصان معیوب را همچون شخصان غیر قابل می‌دانند، گمان که گویا آنها قابلیتی اویله‌داری کردن، تربیت کردن فرزند یا رهبری اویله را داشته نمی‌توانند و این یک نوعی تبعیض است. بسیار کلاب‌های هستند که بعضا گمان می‌کنند که اگر شخصی معیوب ازدواج کند و صاحب اویله شود یا صاحب فرزند شود، شاید که فرزند وی با معیوبیت تولد شود. این هم یک استریوتیپ است. تجربه نشان می‌دهد که بسیار نفرانی هستند که معیوبیت دارند، لیکن وقتی با یک نفری که با معیوبیت داشته ازدواج میکنند، فرزندشون سالم است، فرزندای سالم با وجود میارند. میسر آرزو دارد که روانشناس شود تا به همه کمک رساند. با آنهایی که دچار مشکلی میشوند دستگیری و مصلحت‌های رایگان دهد. اما برای رسیدن به آرزویش اول باید صاحب نامه کمال گردد. سرودخوانی یکی از شغل‌های دوست داشته میسر به حساب می‌روند. با گفته او تمام اندیشه و آرزوهایش را اهل خانواده مخصوصا پدرش همیشه دستگیری می‌کنند. محض همین دستگیری به او نیروی روحی و احساس باوری می‌بخشد که با شادمانی و امید زیاد به آینده نظر اندازد. Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Yaxshi ishlab yuribsizmi? Tinchmisiz? Komandirovkaga olib ketmadingizmi? Kelganman ishdaman. Ha. Bir nima xolamni mazalari yo'g'an bir chaqirib kim boraman deb shunaqa dedilar. Men kecha konsertim bor edi, nimada? Sesovetda. Vystavkam bor uchun men bormadim shaharga. Hay bo'pti dada, tinch bo'lsangiz gaplashdingizmi oxir ayam bilan? Bugun gaplashganman, kecha gaplashganman. Aha, mayli, xo'p dada, yaxshi ishlang. Xo'p. Mayli.